وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين خصوصا لحضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر جيلاني رضي الله عنه ثم إلى سائر الأولياء التسعة الذي بلغوا الدين في بلدتنا إندونيسيا وإلى أرواح باكبد باكتاي مسروني بana kesarba muhajir wa khususan li hadratil marhum Mbah Kiai Abdullah Umar wa Nyai Muzayyana wa ila arwahi Kaji Kusyairi Abdullah wa zawjatihi wa Kaji Khalil Abdullah wa Kiai Haji Masyud Abdullah wa zawjatihi wa Nyai Maskufa binti Abdullah wa Masbali binti Abdullah wa jami masayikhina wa masayikhihim wa jami' abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa azwajina wa khalatina thumma ila arwahi kafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa inna Allah yaqdi hajatina wa yayassiru lana wa lahum umurad dini wa dunya wal akhirah wa yakhtimu lana wa lahum bi husnil khatimah bi syafaati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lana wa lahum wa lahunnal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila arwahi Pak Haji Mukhtar, Bu Haji Mukhtar, Pak Sukarso, Pak Sufyan Syamsuri, Pak Haji Abdul Syukur, Pak Haji Basri, Bu Haji Halimah, Pak Khotib, Bu Julaiha, Pak Amari, Muhammad Shadiq, Muhammad Toha, Muhammad Sohib, Pak Mukani, Bu Suwarni, Bu Sunsani, Pak Tamima, Muhammad Masduki, Pak Atim, Pak Sahal, Pak Haji Ridwan, Pak Na'am wa Zawjati wa usulihim wa furu'ihim lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususan ila arwah Pak Haji Abdul Rahman, Bu Haji Abdul Rahman, Pak Haji Wafi, Pak Haji Ikram, Bu Rahama, Pak Abdul Muhin, Bu Musri'ah, Yuhunniya, Siti Salama, Pak Haji Abdul Malik, Nyai Maskufa, Bu Lali, Bu Haji Salma, Bu Sulihana, Bu Musli'ana, Nyai Wasi'ah, Pak Ansor Toha, Kiai Haji Hamzah, Bu Nyai Daifah, Pak Haji Mahmud, Bu Haji Mahmudah, Bu Haji Sukarsi, Pak Zainal Abidin, Abdul Hamid, Muhammad Jamal, Ahmad Jauhari wa usulihim wa furu'ihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan ila arwahi Pak Mulyan Syariat, Pak Hasin Yufadillah, Pak Haji Abdul Ghaffar, Bu Uswatun Hasanah, Pak Syafi'i, Bu Sa'idah, Bu Manab, Pak Yusuf, Pak Sirun, Pak Aswali, Bu Rusyana, Bu Misnawati, Pak Saluki, Bu Maudiyah, Bu Nyai Rubaiyah, Bu Husnita, Pak Sahri, Pak Sanawi, Bu Sanawi, Pak Rayyan Ilmiyah, Muhaimin, Muhammad Ulum, Pak Durakim, Bu Sana, Pak Naim, Pak Yaidul, Bu Nyaidul wa usulihim wa furu'ihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan ila arwahi Pak Haji Anwar, Bu Suratmi, Bu Pak Qasim, Bu Nasan, Pak Jumar, Pak Ihsan, Pak Toyib, Pak Kamal, Bu Sunari, Pak Haji Abdul Karim, Pak Yai Taib, Pak Muhrisin, Pak Sarkawi, Pak Marhata, Pak Sahal, Pak Sujar, Pak Labsir, Muhammad Khairul Hudayah, Bu Asia, Nur Akban, Pak Ajib, Pak Napi, Pak Tajuri, Pak Su'am, Bu Su'am, Pak Ahyari, Bu Musri'ah, Pak Salama, Pak Mat Halil, Pak Fudoli, Bu Ika, Bu Mu'iran, Bu Suipa, Pak Ustadz Samuji, Pak Sanatin, Bu Sanatin, Pak Haji Asqalani wa usulihim wa furu'ihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan ila arwahi Pak Sunoto, Pak Mahlan, Bu Iyam, Pak Basimin, Pak Sarbini, Bu Kasiat. لعباد الله الله
تنهى عن كل منكر الله أكبر الصلاة خير خير عملي من أقامها فاز وأبشر الصلاة خير خير عملي من أقامها فاز وأبشر الصلاة نور للحياة كفر عظيم من يوم آخر الله أكبر نادى المنادي في كل وادي لعباد الله الله أكبر نادى المنادي في كل وادي لعباد الله الله أكبر إلى الصلاة حي على الصلاة فالصلاة تنهى عن كل منكر الله أكبر في الصلاة تسمو كل النفوس عن كل فحش وكل منكر في الصلاة تسمو كل النفوس عن كل فحش وكل منكر أقم الصلاة تستعين على طريق الهادي الأقدار الله أكبر نادى المنادي في كل وادي لعباد الله الله أكبر نادى المنادي في كل وادي لعباد الله الله أكبر إلى الصلاة حي على الصلاة فالصلاة تنهى عن كل منكر الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه سل يا نبي سل يا نبي كي أرى جمالك كي أرى جمالك اشفع يا نبي بمدحي إليك بمدحي إليك بمدحي إليك بمدحي إليك سل يا نبي سل يا نبي سلك كي أرى جمالك اسفع يا نبي بمدحي إليك بمدحي إليك بمدحي إليك بمدحي إليك سل يا نبي كل من حج وزار جنابه رسول الله
وجبت يا نبي شفاعة عليك شفاعة عليك يا نبي سل يا نبي كي أرى جمالك كي أرى جمالك اشفع يا نبي بمدحي إليه بمدحي إليه بمدحي إليه بمدحي إليه سل يا نبي حجوا ولبوا وزاروا الحرم ونادوا لبيك الله أكبر حجوا ولبوا وزاروا الحرم ونادوا لبيك الله أكبر حجوا ولبوا وزاروا الحرم حجوا ولبوا وزاروا الحرم ونادوا لبيك الله أكبر سل يا نبي سل يا نبي سل يا نبي كي أرى جمالك كي أرى جمالك اشفع يا نبي بمدحي إليه بمدحي إليه بمدحي إليه بمدحي إليه سل يا نبي حجوا ولبوا وزاروا الحرم ونادوا لبيك الله أكبر هجوا ولبوا وزاروا الحرم ونادوا لبيك الله أكبر حجوا ولبوا وزاروا الحرم حجوا ولبوا وزاروا الحرم ونادوا لبيك الله أكبر سل يا نبي سل يا نبي سل يا نبي كي أرى جمالك كي أرى جمالك اشفع يا نبي بمدحي إليه بمدحي إليه بمدحي إليه بمدحي إليه سل يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب
يسبحه الآفل والمائل والطالع والغارب ويوحده الناتق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعضدا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بندم مؤتلف متراكب من ماء دافك يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط الخلق بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فوني له المطالب فلو رأيت الخدام قياما الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبك من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وأراد فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه قف واستمعني يا نديم قف واستمعني يا نديم قولا بمعناه كريم هملت بأحمد أمه والسعد كان لها قديم قف واستمعني يا نديم قف واستمعني يا نديم قولا بمعناه كريم هملت بأحمد أمه والسعد كان لها قديم هملت بأزكى الأنبياء حملت بأزكى الأنبياء سبوا وأمناها كريم بشراك آمنة الرضا بشراك آمنة الرضا
والسعد كان لها قديم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناصب والمراتب. أحمده على ما منح من المواهب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر العاجم والعارب، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناقب، صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح بإيراد حديثين ورد عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما. قال في حقه من لم يزل سميعا عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم. صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم. صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم. جادت سليمة بالوصال تكرما فسرى السرور إلى فؤاد تخيما. صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم. صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم. صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم. في جنة ما ساقني من وصفها إلا لكون الحب فيها خيما. صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم. صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه
وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم. Talangkong nyon tolong hadirin sebadaya yambong nyon tolong masuk. Neka nyon tolong sabar sekejap karena sedari Yaman neka te parengagi makom karena terong iringa acara makom. Segadin toh nyon tolong sekali lagi sebada neng jembong ya torna tore masuk karena sekejap lagi insyaallah Habib juga Ramagur insyaallah segera hadir. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. الحديث الأول عن بحر العلم الدافق ولسان القرآن الناتق أو هدي علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم ب1000 عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته قال صلى الله عليه وسلم فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم وحملني في السفينة في صلب نوح وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين قذف به في النار ولم يزل الله عز وجل ينكلني من الأسلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على سفاه قط. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العظيم فتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. الله تغشى أشرف الرسل العظيم فتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العظيم وتؤم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب. فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتؤم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتؤم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. يا جمالا قد تجلى للمشارق
وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فيقول الحق وعزتي وجلالي لا جعلت من أخلصني بالشهادة كمن كذب بي أدخلهم الجنة برحمتي يا عز جواهر العقود وخلاصة إكسر سر الوجود ما ديوك قاسر ولو جاء ببذل المجهود ووصفك عاجز عن أسرة ما حويت من خصال الكرم والجود الكون إشارة وأنت المكسود يا أسرف من المقام المحمود وجاءت رسلهم من قبلك لكنهم بالرفعة والأولى لك شهود. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وهو الحبيب المجتبى قدما كما قد صاح هذا بالدليل وأسندا. فهو الحبيب المجتبى قدما كما قد صاح هذا بالدليل وأسندا. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فرح من فقده حزنا صارا ربا حب لشوقه دمعا سلام ربا فرح من فقده حزنا صارا ربا حب
صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فيقول الحق وعزتي وجلالي لا جعلت من أخلص لي بالشهادة كمن كذب بي أدخلهم الجنة برحمتي يا أعز جواهر العقود وخلاصة إكسير سر الوجود. مادحك قاصر ولو جاء ببذل المجهود وواصفك عاجز عن حصر ما حويت من خصال الكرم والجود. الكون إشارة وأنت المقصود يا أشرف من نال المقام المحمود. وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلا لك شهود. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجولكم رائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب. فلما آن أوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل. يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات. فإن النور المسون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا أملأ به الكون نورا وأكفله يتيما وأطهره وآل بيته تطهيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا على النبي محمد. صلوا عليه. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرجي. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرجي. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرجي. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرجي. نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن. نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا. يا رسول الله سلام عليك
وخيف منا فعلى من هذا وكن وكني ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسبه يا رسول الله سلام عليك يا رسول الله يا رفيع شاني والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرج ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرج Allahumma sholli ala Muhammad. Jawab ki pertanyaan ki. Ya Taibah. Kok keluar suaranya? Ya Taibah. Ya Zawal أيانا اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا دواء حبكم في القيام ذحري يا عمر اقضيه بعمري وكذا سيدي عثمان سيدي عثمان يا طيبة يا ذوى العيان عشقنا لك والهوى نادانا يا علي يا ابن أبي طالب منكم
مصدر المواهب هل تراه العرى لحاجب عندكم أفضل الغلمان أفضل الغلمان أفضل الغلمان يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا السيادة الحسن والحسين إلى النبي قرة عيني يا شباب الجنتين جدكم صاحب القرآن صاحب القرآن صاحب القرآن يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا ظهر الدين المؤيد بظهور yang keras suaranya yang keras Nabi Ahmad ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد يا حنان الفضل من الله يا هنانا 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 coba tes kula tertawa gerungan sampean iki gak napa mun ngocak Allah aja peranya nggih malah langsung ke sampean ke setuju lah melarat tale-talene setan kasak malah ancur kabeh nggih peranya nggih ambil angka tanah nggih Allah ngene nggih bisa nje lihat tes kada lihat tes zalikal fadlu minna ambu tak usah noro ngocak Allah tak usah metu noro dadi vokalis ya kan Allah itu tok ya tes zalikal fadlu min Allah orang ranyeng saya beri ngakan dah ranyeng Pak Ki tanamkan Allah itu insya Allah langit nanti akan terbuka hajat sampai dikabul lagi sudah aja nanti dalikal fadlu min Allah nah bagus khussa bis sab'il mathani wa huwa lutful maani ma lahu bil khalqi thani أنزل الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا حنانا يا حنانا يا حنانا ظهر الدين بظهور النبي أحمد ظهر الدين الأيام بظهور النبي
أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا 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 يا حنانا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام يا هنانا يا هنانا يا حنانا يا حنانا يا هنانا يا حنانا يا هنانا bareng-bareng yang keras ظهر الدين بظهور النبي أحمد ظهر الدين بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد اللهم صل وسلم عليه. ذلك الفضل من الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا نانا يا نانا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفلها ودهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفلهنا ودهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفلهنا بشرى لنا والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفلهنا ودهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا يا نفس طيب باللقاء يا عين قار رأينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا إلا المنى الله وفلهنا ودار أنجز وعده والبشر أدعى معلنا يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا إلا المنى زل العلا وفلهنا ودار أنجز وعده والبشر أدعى
نلنا المنى زال العنا وافى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى الله الله زال العنا وافى الهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى معلنا والبشر أضحى معلنا يا روضة الهادي شفيع وصاحبيه والبقي اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا يا روضة الهادي شفيع وصاحبيه والبقي اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا بشرى لنا نلنا المنى الله زال العنا وافى الهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى معلنا والبشر أضحى معلنا صلى عليه دائما في كل حين ربنا وآله وصحبه أهل المعاني والوفا صلوا عليه دائما في كل حين ربنا وآله وصحبه أهل المعاني والوفا لنا نلنا المنى زال العنا وافى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا والبشر أضحى معلنا أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي يا رسول الله أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي يا عون الغريب سلام عليك اللهم صل وسلم عليه وسلام سلام على
salam. Habibi salam alaika. Sekali lagi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi. مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع المرتجى زحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك يا رسول الله يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة أمامك نبي يا نبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. Hadirkan aten atung situng hadiraki ning aten dalam aten sepaling dalam pekerong dek Rasulullah. Hadiraki Rasulullah SAW insyaallah barakana makom barakana maulid hajat-hajat dunia hajat akhirat bergempang tinang Allah Subhanahu wa taala. Neka makom hadiraki Rasulullah dalam atena pakhusyuk pakhudu pakhudur Rasulullah sahabat dalam altena sambian kapi pekerong dek Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
نور العاد إذا حبانا به مصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا صل على محمد. رسول الله أهلا مرحبا بك إن نبيك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وإذا حبنا بوجود المرحبا مصطفى الهادي محمد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جد وبلغ كل مقصد أمين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا نهج سبيله كي به نسعد ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد الله الله وسلام مستمر كل حين يا صلوا على النبي محمد صلوا صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله الله عليه وسلم مرحبا يا رسول الله على محمد مرحبا يا رسول الله الله عليه وسلم مرحبا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad ibni Abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Habaibana al-ahibba wa ulama'ina al-kurama, para habaib, para ulama, para kiai, para masyayikh, para asatid, wabil khusus Al-Habib Ridha bin Abdullah
bin Syekh Abu Bakar hafizahullah wa ra'ah, dan tetamu kita yang mulia Syekh Ad-Da'i ilallah Saleh bin Muhammad Al-Faqir dari Bayda, Yaman, tetamu kita Al-Karim Al-Ustadz Gus Anwar, akhina mas'ulil absar, dan seterusnya para hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, azan ya Allah wa iyyakum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala amul ja'aki kauliban panjenengan imalam makin bisa apolong ban para habaib, ban para masyayikh, para asatid, para ulama, insyaallah mentermuka kemuljaan imalam makin terus setia muljana kauliban panjenengan sampai ke alam akhirat. Ngabes habaib, ngabes para ulama malam makin insyaallah setuju merepat kopeng lesan tanang sokoh si hadir insyaallah eca tetah tambahan amal ibadah si ekstrema, amin Allahumma. Bil ikhtisar, ahlan wa sahlan bihudurikum ya Syekh, narju minkum ad-du'a hadha al-majlis maulid wa ta'lim al-muhibbin kay nastaqim fi hadha al-manhaj, yani fi manhaj tariqa Ali Ba'alawi, wa narju minkum ad-du'a ya Syekh. Naam. Sakonek kaula cerita tentang datuk daripada beliau se Badening Bayda Yaman, bil ikhtisar mbana beliau nikah ismu min Syekh Umar ibn al-Mubarak, saya terkenal kelaban Qati'ul Lisan. Mbana beliau nikah terkenal kelaban Qati'ul Lisan, orang yang terputus lesana cilana. Zamana al-muhajir ilallah, naam, Syekh Abu Bakar bin Salim, al-muhajir ilallah Ahmad bin Isa, dan para habaib, luar biasa hubungan beliau kelaban para habaib. Situng bektoh mbana beliau nikah ziarah dekah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memuji Nabi, beliau menyanjung Nabi, beliau di hadapan Rasulullah nang yadaan makam Kanjeng Nabi, mbana beliau niku memuji terus melantunkan solawat pujian-pujian dekat Gusti Kanjeng. Robana beda orang saya hasut epeng kira mbana beliau ni. Tak seneng mon beda orang muji Kanjeng Nabi. Biasa orang-orang ngak nikah tak terima. Yang kep syirik kapi. Muji Kanjeng Nabi syirik, bid'ah, maulid syirik, bid'ah. Mon moci gunung tak apa-apa, mon moci tasik tak apa-apa, mon moci orang Radin tak apa-apa, tapi mon moci Kanjeng Nabi syirik, ajib. Nah, embana beliau ni terus solawat terus melantunkan Kanjeng Nabi, akhirnya teguk tanang. Engan kula sini kecerita, teguk tanang. Eke bekesitung tempat, yonceng untuk jamuan makan. Tanya aki, apa maksud kakek ya muji Kanjeng Nabi? Untuk apa kakek muji Kanjeng Nabi? Kelakuan kakek tak bener, kelakuan kakek tak tepat. Tak usah muji Kanjeng Nabi. Kakek bele, beun ambu cek moci otabe kakek epate enak otabe kakek ketok cilena. Risiko orang muji Kanjeng Nabi, Pak. Tetapi karena dorongan rasa cinta dan mahabbah dekat Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau rela untuk lidahnya terpotong. Cilene kayak tacek pas ikunteng. Pas pokok sakit. Gara-gara moci Gusti Kanjeng. Akhirnya coplak, lesan cilene kecoplak. Teguk. Ekebah dekat raudhah. Ekebah matul dekat yadaan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'abid Syekh Kak Dinto, mbana beliau Kak Dinto tangide amimpe Kanjeng Nabi datang dalam mempena dengan wajah yang tampan, dengan bau yang harum. Maka Rasulullah mengatakan kepada Jeddoh dekat mbana beliau menikah, ontal cilena kaki. Sekalian kayak yontal, langsung cilene ke nyambung sekali nikah, seakan-akan tak terjadi apa-apa, sama sekali tak terasa sakit, tak terasa pelas sama sekali. Barokana solawat dan salam dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
abid selang abid akhirat nak foto no orang senyacat de embana nikah abid ngonceng boleh untuk dijamu makan bungkona tenger ya cek dek bungkori ya boleh waduh bungkori sing ngetok tang jila aja bilan kok mari masuk dek bungkori ya tang jila ketok engki dan kau lega dinto nak foto nah makin sing ngetok jila sampian kak semakin berneng lencak ternyata titik ketang pak gara-gara bukhut gara-gara benci dekat orang-orang si moci dekat Gusti Kanjeng spontan ebeles bi Gusti Allah orang sing ngetok le sana syekh kak dinto langsung beteti ketang bi Gusti Allah Subhanahu wa taala oleh karena kak dinto ayo pesemangat di dalam sholawat akhirnya mbana beliau terkenal keleban qati'ul lisan terkenal keleban orang se terpotong lesana kulo bisa main nyaman selama di kantornya ada orang nobi cek kene ketok lesan itu bi ada orang nobi dai yeri rang datang sambian hadir ngak malam mangkene hadirin keleban para habaib para masyayikh merupakan nikmat luar biasa insyaallah barokana beliau hadir dari kota Bayda Yaman para habaib para masyayikh Rabu insyaallah tadi barokah keluarga kaul manjenengan barokah tisah kaul manjenengan barokah anak potoh kaul manjenengan amin Allahumma amin tadi marseneka perngaki nasihat beliau mon sing iba pulpen catat deki bade ijazah mungkin dari beliau laju sabak dalam ateh nasihat beliau masuk aki dalam kopeng pemasok lem kopeng sabak lem ateh karena beliau tak bekal abid boleh bernengkak dinto sekejaki juga bekal abali ke Yaman ke negara beliau mumpung kak ento kulit sampai napolong edingaki cia omong perangaki nasihat beliau insyaallah jadi ilmu si manfaat barakah amin Allahumma amin matur muka Rabu nikul mancinengan dicatat amal ibadah saya keterima amin Allahumma amin hadza ma lazima minni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh الحمد لله على نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم عدد خلقه كلهم ما علمنا منهم وما لم نعلم. Beliau memulai ceramahnya dengan ngaturaki puji syukur dekat Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak bitongan yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui, sebanyak itulah kita aturkan syukur dekat Allah Subhanahu wa taala. Falahul hamdu hatta yarda wa lahul hamdu qabla ar-ridha wa lahul hamdu fi kulli hinin abada adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midadi kalimatihi. Dan segala puji syukur kepada Allah kasa patut kita haturkan sebanyak-banyakan makhluk, sebanyak hitungan makhluk, sebanyak itu pula kita patut ngaturake rasa syukur dekat Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak kita syukur dekat Allah sebelum Allah meridhai kita atau setelah Allah meridhai kita, kita patut ngaturake syukur dan terima kasih ke Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Wa nusalli wa nusallim 'ala al-habib al-mahbub, tibb al-ajsami wal arwahi wal qulub. من تحن إليه الأرواح والقلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dan patut juga pula kita melemangkan ngaturake sholawat dan puji syukur dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sika limah beliau adalah obat kangkui ateh kula panjenengan sedaya. Beliau adalah insan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala ni'matil ijtima' wa nas'aluhu الانتفاع والارتفاع وكمال الخضوع والتذلل في هذه المجالس. Berbatut juga syukur dekat Allah Subhanahu wa taala selama kesempatan kula panjenengan sedaya bisa apolong matur kelaban barokana apolong nikah kula panjenengan ebri manfaat sareng Allah Subhanahu wa taala. وكما جمعنا وإياكم في مجلس تعليم المحبين أن يجعلنا وإياكم
من المحبين المحبوبين. Dan sebagaimana kula panjenengan nikah oleh kesempatan toju majlis al-muhibbin nikah mantar moga kula panjenengan catat sareng Allah Subhanahu wa taala betati orang saya cinta ong kuan dak Kanjeng Nabi ben cinta oleh Nabi Muhammad. Amin Allahumma. ولا شك ولا ريب أنها ما جمعتكم دنيا ولا جمعتكم خساسة ولا سياسة ولا أموال ولا شيء من أغراض الدنيا الفانية، ولكن جمعتكم المحبة في الله والولاء والبراء لله، الولاء في الله سبحانه وتعالى. Tidak diragukan lagi kula panjenengan nega apolong malam mangken yang mendorong kumpulnya kita bukan urusan dunia, bukan urusan politik, bukan urusan apa kepentingan dunia selain, tetapi apa yang menyebabkan kita berkumpul di malam hari ini murni gara-gara kita memang menunjukkan cinta kita dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teronon juaki kita berkumpul pada malam hari ini ingin menunjukkan jok seongkono kula panjenengan andi rasa tanggep benorot dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khususan wa antum fi lailah karimah, azimah, nawirah, muhammadiyah, mustafawiyah. Lailatul Jum'ah. Lebih-lebih gula panjenengan nega polong malam mangken malam seistimewa. Malam yang penuh dengan cahaya, malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang mana malam ini adalah malamnya Nabi Muhammad. Malamnya Nabi Muhammad maksud apa? Malam sepatot kula nega banyak sholawat pola mangken nega malam Jumat. Wa kanat Lailatul Jum'ah ahad atau ihda layali al-ashr al-ula min Dzulhijjah. Dan juga kita pada malam hari ini apolong situng malam Jumat yang istimewa. Apa? Karena tepak malam Jumat mangken tepak salah situng malam dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jama'a Allah lakum fi hadhihi al-laila al-mubarakah khasa'is 'azimah wa 'ataya fakhimah faftahu adanakum lima tasma'un min khasa'is hadhihi al-laila al-mubarakah. Allah memberikan kumpulan keistimewaan yang banyak pada kita pada malam hari ini apa? Keistimewaan yang agung, keistimewaan yang patut dibanggakan gara-gara kita ada di malam Jumat dari salah satu malam-malam 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka dengarkan apa yang akan beliau diterangkan nanti keistimewaan itu kedingaki Pak Ongkuan. Faqad warada fil hadits an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam أن الله في كل ليلة من ليالي الأسبوع يتنزل في الثلث الأخير من الليل فينادي هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه هل من طالب حاجة فأعطي حاجته إلا ليلة الجمعة فينادي من غروب شمس ليلة الجمعة إلى طلوع الفجر وهو ينادي يا عبادي هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه هل من طالب حاجة فأعطي حاجته. Disebut lagi dalam situng hadis jawaban Rasulullah SAW seongkuna Allah Subhanahu wa taala nekah setiap malam dalam setiap minggu, setiap malam di sepertiga malam terakhir Allah itu membuka pintunya lebar-lebar. Beda orang taubat terima taubat. Setiap malam dalam minggu-minggu kita itu setiap malam sepertiga malam terakhir Allah nekah selalu buka pintu tobatnya. Beda orang yang saya tobat terima sareng Allah tobat. Beda orang yang minta hajatnya akan dikabulkan oleh Allah. Ada yang meminta apapun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu setiap hari sepertiga malam terakhir kecuali malam Jumat. Mohon malam Jumat nekah Allah membuka pintu rahmatnya itu lebar-lebar semenjak matahari terbenam. Mulai asar, mulai maghrib dibuka sampai besok pagi. Itu khususannya malam Jumat. Wal'an yunadi fi hadhihi al-lahza. Dan alhamdulillah kita di malam hari ini kita telah memanggil nyelok-nyelok pangeran Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadhihi al-lahza yunadi subhanahu wa taala. Dan juga kita pada detik hari ini kita termasuk orang-orang yang berkumpul nyelok ngemes dari Allah Subhanahu wa taala. Ahduru qulubukum fal munadi yunadi ألبوا دعوة المنادي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Maka dari itu hadirkan hati kita. Hadiraki ate kula panjenengan setajah untuk memanggil zat yang telah memberi kenikmatan kepada kita, yang telah berkata dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang berkumpul, orang-orang mukmin yang merasakan kenikmat memanggil kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmati kesempatanmu memanggil kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini hadirkan hati kita. Wa fil hadits as-sahih al-akhar 'an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam 4 layali la yurad fihinna ad-du'a. Dan dalam hadis selain sebut lagi para hadirin kedingaki nikah beda 4 malam. Sedimah 4 malam ini tidak akan ditolak seseorang yang berdoa di malam-malam itu. Awal layla min Rajab.
Saya pertama malam tanggal 7 Rejab. ليلة الأضحى وليلة الفطر. Saya nomor 2 ben nomor 3 malam Idul Fitri ben malam Idul Adha. وليلة الجمعة. Saya nomor 4 malam Jumat. ليلة الجمعة ليلة استجابة الدعاء. Malam Jumat neka disebut lagi malam mon orang aduh pasti kabul lagi sama Allah Subhanahu wa taala. بل قال الإمام النووي أن بعض الأولياء يفضلون ليلة الجمعة على ليلة أو أن مقام ليلة الجمعة كمقام ليلة القدر. Bahkan disebut lagi sareng Imam Nawawi malam Jumat neka keistimewaanna pada ki salah situng imam sama dengan malam Lailatul Qadar, keistimewaannya malam Jumat itu. فقد ورد أن من أحيا ليلة من ليالي العشر فكأنما أحيا ليلة القدر، لكن ليلة الجمعة ليلة مقامها كليلة القدر في غير العشر من ذي الحجة، من باب أولى إذا كانت ليلة الجمعة وليلة من ليالي العشر عطاء الله فيها كثير، فخر الله سبحانه وتعالى فيها عظيم، تنزلات الله فيها لا تعد ولا تحد. Lebih-lebih malam kita pada malam hari ini. Mohon terangnya di dalam situng keterangan, sesungguhnya malam Jumat itu keistimewaannya setara dengan Lailatul Qadar, kita patut bersyukur, lebih bersyukur lagi dekat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita ada di malam istimewa. Sebut lagi malam-malam 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu setiap malamnya itu setara dengan Lailatul Qadar. Lebih-lebih kita ini ada di malam Jumat, selaka istimewaan pada Lailatul Qadar, beda 10 malam pertama bulan Dzulhijjah, sehingga di malam-malam 10 hari pertama Dzulhijjah ini setara dengan malam Lailatul Qadar. Lebih banyak kita akan dapat apa yang Allah turunkan kepada kita pada malam hari ini. هذه اللحظة أبواب السماء مفتحة لمن يدعو الله لها. Pada detik-detik seperti ini, pada detik-detik sekarang ini, pintu-pintu langit terbuka lebar bagi siapa saja yang mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa في taala. هذه اللحظة الله متنزل على جميع العباد في الكون كله. أنتم احضروا قلوبكم في هذه اللحظة المباركة فهي لحظة تغبطون عليها في يوم القيامة. Pada malam-malam hari ini, pada detik-detik sekarang ini, Allah membuka lebar pintunya bagi siapapun yang ngadep pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang bisa ngadep pada malam-malam istimewa seperti malam hari ini itu akan apa? Amal yang sampean kerjakan di malam-malam istimewa seperti hari ini akan menjadi sesuatu yang bisa membuat nanti sampean senang tepat hari kiamat. وليلتكم هذه سماها النبي الليلة الغراء المليئة بالنور، المليئة بالخير، المليئة بالعطاء، المليئة بالجمال المحمدي. Malam Jumat seperti ini sudah disebutkan oleh Nabi bahwasanya malam Jumat itu dikatakan oleh Nabi adalah Lailatul Gharra, malam-malam sepadeng, malam-malam yang penuh barokah, malam-malam yang penuh pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala, malam-malam yang sangat istimewa. النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه أمرنا ما هو بالصلاة عليه بالإكثار من الصلاة عليه في الليلة الغراء. Nabi telah menganjurkan kepada kita, mon malam Jumat nih benek yang juraki sholawat bi Nabi. Bukan kita itu, kalau kita pahami kita itu mon malam Jumat benek yang juraki asolawat ke Nabi. Tapi apa? Nabi menganjurkan kita ketika malam Jumat kita itu disuruh untuk memperbanyak sholawat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فيا من لديه حاجات استصعبت عليه في الدنيا هذه الليلة ليلتك، أقبل على الله، ألح على الله بقلب حاضر غير مستعجل لإجابة الدعاء. Siapa orang yang andi hajat, siapa orang yang melarat kehidupannya, melarat urusannya, ini malam-malammu sekarang. Ini malam-malam mon sampean terus gampang hajat, mon terus lancar urusan rezekina. Alihu ilallah, ngalem sampean, pengalem ngadep ke pangeran, pabanyak sholawat ke Allah Subhanahu wa ta'ala, sholawat ke Rasulullah SAW. Di malam-malam Jumat seperti ini semuanya nanti akan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak sholawat. Malam Jumat nggak nikah. فإن الله قد عاتب سيدنا موسى لأنه سأل جيرانه عن ملح شيء من الطعام، قال يا موسى لا تسألني، أو سيدنا إبراهيم لا اسألني ملح طعامك وعلف شاتك. Nabi Musa ini para hadirin pernah eombeng bi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Pada suatu ketika Nabi Musa ini kata Pak, beda sesuatu sekorang porah. Di dapurnya Nabi Musa itu ada sesuatu yang kurang, garamnya kurang. Korang buje, kekurangan buje. Akhirnya Nabi Musa ini mator dek tetangganya minta buje sukuni. Gara-gara dia itu minta garam sedikit kepada tetangganya, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa,
Ada apa kamu minta garam ke tetanggamu? Mintalah kepada aku walaupun hal seremeh itu. Walaupun hal seremeh ngak bujur, ojo minta ke yang lain, tetap ngadep de engkau. Apapun hajatmu ngadeplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita di malam-malam istimewa hari ini, istimewa dari Dzulhijjah, istimewanya malam Jumat, ajak sampean sampai dadi orang yang tak ngadep dekat Allah. Ayo kita minta apa banyak dekat Allah Subhanahu wa taala. فإن الله سبحانه وتعالى يغضب إذا سألنا غيره ويغار إذا سألنا غيره. الله سبحانه وتعالى سمى نفسه كريم أكرم الأكرمين. ألحوا على الله ارتموا عند الله سبحانه جل في علاه. Karena Allah Subhanahu wa taala nih kepada hadirin bekal ngamuk, bekal bentuh, bekal tak seneng mon beda orang nih minta ke selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang ini minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, Allah akan marah kepada seseorang itu. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, pengalem sampai nih apa? Poncan bahasan sampai pengemenyek. Pekemenyek sampai dengan minta ke Allah, pengalem, rayulah Allah Subhanahu wa taala itu, karena Allah kalau dirayu, Allah itu sangat senang men beda hamba nika ngerayu. Allah nika murka, Allah nika cemburu men beda hamba nika tak minta dekat Allah Subhanahu wa taala. فيا من كثرت ذنوبه ويا من كبرت ذنوبه هذه الليلة ليلة الغفران، ليلة الإقبال، ليلة التوبة من الله التواب. Siapa orang yang sebanyak dosa nah, sepesera sampai nika sebanyak salah, yang pernah mengerjakan dosa, pernah mengerjakan maksiat, ini malam kita hari ini. Ini malam pengampunan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Neka malam pembebasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo ngadep dekat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dosa kita nanti semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Jum'ah laha sya'an fi qalbi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara keistimewaannya malam Jumat ini, di antaranya malam Jumat neka para hadirin ada sesuatu yang khusus, ada nilai khusus di hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وفي ليلة الجمعة يمر الموكب الرباني من الملائكة والنورانيين على أهل القلوب الصافية المتعلقة العاشقة. Para malaikat malam Jumat neka ageleran bergilir ke timur, ke barat, ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara, nyareh, muter, nyarein orang-orang si andi rasa kerong dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فاغتنموا ليلتكم هذه وأقبلوا على الله بقلوبكم خاضعة خاشعة تائبة إليه. Maka dari itu raihlah keistimewaan yang banyak ini, keistimewaan yang agung ini, ayo raih. Ambil sebanyak mungkin dari Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan hati yang khusyuk, padeteng atena sampean, penyambung atena sampean, ajak buru keselainan, lebih-lebih di majelis kita pada malam hari ini. أقبلوا على الله في هذه الليلة فهي ليلة من ليالي العشر المباركة الذي يتجلى الله فيها على عباده. Menghadaplah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih malam hari ini sangat istimewa. Malam Jumat termasuk malam 10 pertama dari Dzulhijjah. Karena malam-malam hari ini sangat istimewa, maka dari itu pengadep ate kula panjenengan sedaya khusyuk penyambung dekat Allah Subhanahu wa taala. قال صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر. Karena disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW cepon, tidak ada hari yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sangat mencintai 10 hari pertama bulan Dzulhijjah nikah. Allah nikah tak sangat cinta kepada hari kecuali hari 10 Dzulhijjah. Hari 10 pertama Dzulhijjah ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal sekecil apapun, seekelakoh 10 hari sangat dicintai oleh Allah walaupun sangat kecil. وكما ذكرنا ليلة البارحة على أن الحسنات وإن قلت قدرها أو شيء من مقدارها تتضاعف إلى 700 ضعف، والسيئات وإن قلت مقدارها في عقولنا فهي تتضاعف إلى 700 ضعف في هذه الليالي. Disebutkan dalam satu keterangan bahwasanya saking muljuna 10 hari pertama bulan Dzulhijjah nih para hadirin, amal sekecil apapun akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 700 kali lipat. Sekecil apapun amal sampean, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah nika akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 700 kali lipat. Begitu juga sebaliknya. Kelakuan coba seekelakoh oleh situng hamba 10 hari pertama Dzulhijjah nika saking muljana perkara coba tak seneng be Allah Subhanahu wa taala, mun beda orang ngelakon coba begitu juga dosanya akan dilipatkan 700 kali lipat. فاجعلوا لكم في ليلة الجمعة جلسة مع الله منفردين في خلوة مع الله، تتضرعون إلى الله، تطلبون الله، تتكلمون مع الله، تتخاطبون مع الله، تخاطبون الله، يسمع خطابكم الله. هذه ساعاتكم قبل وفاتكم. Maka dari itu
demi meraih keistimewaan, dilipat gandakannya ganjaran, dilipat gandakannya pahala di 10 hari pertama Dzulhijjah itu. Maka dari itu ayo kita bikin waktu khusus malam Jumat kita, malam hari ini ayo kita bikin waktu khusus. Tojuk sampean bitibir ngadep ke pangeran, duduklah sampean sendiri nyelok pangeran, ngobrol sama Allah, kalam sama Allah, rayu Allah Subhanahu wa taala itu. Lebih-lebih malam Jumat hari ini ayo waktu kita bikin kita itu waktu khusus walaupun sebentar, ngadep ke pangeran, celok pangeran nih kepada hadirin, celok, rayu, minta kepada Allah, rayu, minta, sepora dan lain semacamnya, laporkan semua pada malam hari ini kita. Nanti setelah kita selesai dari sini ngadep ke pangeran sekejap be, laporkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. خذ وضوء واستقبل القبلة في غرفة بينك وبين الله لا يوجد فيها أحد من المشوشين عليك، واذكر الله سبحانه وتعالى وتذكر أن الله يراك، يسمعك، يسمع خطاباتك، يطلع على مقاصدك ونياتك في قلبك، وألح على الله. حاجتك الدنيوية لا تنساها، حاجاتك البرزخية، حاجات القبر، حاجات ظلمة القبر، حاجات وحشة القبر، حاجات وحدة القبر لا تنساها، حاجات المحشر، حاجات اللقاء، حاجات الصراط، حاجات الميزان. اجعل لك كل ليلة جلوس مع الله، يا رب هذا حالي ما لغيرك ولا ألتجي إلى غيرك. Lanjut berarti nih. طويل. Ini tahu salah gula lah, kakek tak kira bisa nerjemah. Ki pinter nengkok ngari ya. Yalah, keding lagi katanya beliau, setelah kita pulang dari sini ngalak wudu. Mari ngalak wudu, duduk di tempat yang sepi, sekiranya tak terganggu bir yang lain, toju ngadep ke pangeran, celok asmana Allah nih, celok Allah nih, ya Allah, panggil. Ungkapkan semuanya, hajatmu, urusan dunia, urusan akhirat juga kelupain. Banyak lah urusan dunia, sepuluh dari barat sampai timur, poposak lah. Utangmu sebanyak apapun lah poposak. Rupanya beliau ini ngerti mau sampai ini mau banyak utang. Minta kepada Allah, pulang dari sini nanti ambil wudhu, datang ke kamarmu, munajat ke pangeran, celok hajat duniamu, batu lagi, sambut lagi kabeh ke pangeran, hajat akhirat terus selamat. Kiamat, mahsyar, ketika kita mau mati sebut kabeh. Insya Allah malam-malam seperti ini tidak akan ditolak doa kita nanti semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. فإن من وجد لذة جلوسه مع الله في الدنيا سعد في الدنيا والآخرة. Karena apa? Mun sampean sampai bisa ngelakonin tojuk tibien, ngadep ke pangeran, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ngambil wudhu dulu terus munajat. Mun sampean sampai bisa andik kesempatan ngelakonin ngak nekah, pan sampean ngerasa senang, merasakan kenikmatan ketika sampean menyendiri munajat kepada Allah, kenikmatan yang kamu rasa itu akan membuatmu jadi orang yang paling bahagia nanti di dunia dan akhirat. Ya man kathurat julusuh ala al-jawalat, ya man kathura julusuh ala wasail at-tawasul al-ijtima'i, ya man kathura julusuh ala al-ghafalat, kam lak bain Allah wa kam lak min al-julus ma'a Allah, kam lak min al-julus ala al-Quran. Hei, sampean nikah, kan kula panjenengan nikah lebih biasa nekuk HP. Sering nekuk HP, sering nyongok Facebook, sering nyongok dan lain semacamnya itu. Berapa banyak waktu yang kita sudah gunakan untuk mengerjakan itu semua? Terus bandingkan, berapa banyak waktumu duduk dengan Allah Subhanahu wa taala? Berapa benyakan kemah tojuun sampean bi HP? Berapa banyak tojuun sampean bi sesuatu ngurus dunia tok? Terus tojuun sampean bi pangeran itu berapa banyak? Ayo, pada malam hari ini beli ke pangeran. Beli ke pangeran sebentar saja, semalam ini 1 jam, 2 jam, setengah jam, beli. Kalau kamu ada taubat pada malam hari ini ke Allah, itu semua nanti yang akan menjadi tolak ukur segala salahmu, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man kathura julusuhu ma'a Allah ahassa bit-tama'nina fid dunya, fataha Allah lahu abwab rizq hissi wa ma'nawi, ja'alahu Allah mahbub في قلوب الناس، محبوب في قلب النبي محمد، محبوب عند رب النبي محمد جل جلاله وتعالى تعالى. Karena kunci mon orek nika terlalu lancar setuju urusan dunia nah. Kunci kalau kamu itu pingin lancar segala urusan duniamu, perbanyak dudukmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pabanyak ngadep ke pangeran, pabanyak ngadep ngerayu Allah Subhanahu wa taala, itulah kunci yang akan membuatmu jadi orang yang bahagia di dunia. Urusanmu semuanya akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya. Tojuk bi Allah Subhanahu wa taala. Pabanyak ngadep ke pangeran. Wa man kathara julusuhu 'ala al-ghaflah, 'ala al-Facebook, 'ala al-Instagram, 'ala al-YouTube, 'ala
شيء من وسائل الغفلة، شيء من أماكن الغفلة، في أوقات الغفلة والعياذ بالله كثر همه، جاء فقره، كثر غمه، كثرت مشاكله، كثر ضيق صدره في هذه الدنيا. Ben sampean teroning ana punten. Kalau sampean mungkin merasakan hidupmu melarat, rezekina melarat, utang banyak tarik mareh, panen rosak, dunyana rosak, anak nakal tak temu koncoan. Urusan hidupmu semuanya melarat. Urusan rezekimu sumpek, seret, melarat, utang tak remare, rezeki tak temu, oleh bojoran elang tak temu karena padahal beduk tibi. Misalkan kalau kamu merasakan semua urusanmu itu sulit, kalau kamu sering merasakan semua kehidupanmu itu melarat, itu gara-garanya satu. Penyebabnya kamu sendiri apa? Sampai nikah benyaan kelopain ndak ke Allah Subhanahu wa taala tembok engaan. Itu kuncinya. حاجاتنا كلها بيد واحد اسمه الله. Karena apa? Karena senegu hajat nikah sedaya nek kabulaki napa bunten, senegu situ zat yang maha satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. قال سيدنا أبا مخرمة بحلف يمين قطاعة ما حد يحرك باعه في معصية أو طاعة إلا أن حرك الله. Masya Allah. Karena dikatakan oleh salah satu aulia, kamu tahu enggak, saya memutuskan rizkinya orang itu seberapa, yang memutuskan kehidupan orang itu seperti apa, saya nentuaki orang yang ngak demah, itu tidak ada yang lain, yang memutuskan hanya Allah Subhanahu wa taala. Mun sampean terus lancar urusan rezekinya, terus nyaman, kembalilah kepada semuanya, kembalilah kepada zat yang memutuskan semuanya, itu Allah Subhanahu wa taala. سيدنا الإمام الحداد يقول الذي لغيرك لن يصل إليك، خلاص نفي، والذي قسم لك حاصل لديك وجوب لك، فاشتغل بربك، والذي عليك لا يكثر همك ما قدر يكون. Al-Habib Abdul Haddad juga pernah menerangkan, pernah menyebutkan bahwasanya apa? Sedaya rezeki nikah, segala rezekimu itu kalau bukan segala rezeki ini kalau bukan jatahmu, apapun upayamu tak kira dapat kesampean. Mun benek jatahna sampean, laki loyo-ngoyo enggak napa sampean. Sampai jungkir balik sampean kerja, kalau jatahmu sudah sekian enggak bakal dapat banyak kamu. Dan sesuatu yang sudah dikasih ke orang itu enggak bakal sampai kepada dirimu. Dan sesuatu ini yang menjadi jatahmu, apapun usahanya sampean bakal sampai ke sampean. Maka dari itu fastagil bi rabbak. Pesibuk sampean nek kontrol lancar kabeh urusan pesibuk bi pangeran. Sibuklah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sibuk ngadep ke Allah Subhanahu wa taala. La yaktur hammuk ma gudir yakul. Cok banyak sompak boy. Rupanya ketela dari wajahnya ketemu beliau nek ngerti men sampean nek lebih banyak ruwet melarat misalnya. Jangan banyak sumpek, jangan banyak bingung. Semua yang sudah ditentukan itu pasti akan terjadi. Sibuklah dengan Allah Subhanahu wa taala. وأصل أرزاق المخلوقين ليست في الأرض، ليست موجودة في الأرض، ورزقكم في السماء وما تعملون. الله جعل أرزاقنا في السماء، ولكن نحن من في الأرض من تحت السماء نحرك أسباب ترضي الرب، الله ينزل رزقه من السماء. Dan kalau kita sadar, kita secara tidak langsung aslinya kita tidak tahu bahwasanya rezeki kita itu bukan ada di bumi. Aslinya benar-benar bumi ada di langit. Disebutkan dalam Al-Quran. Warizqukum fis sama wa ma tu'adun. Warizqukum fis sama wa ma tu'adun. Rizkimu itu ada di langit. Wa ma tu'adun, dan apa yang sudah dijanjikan dipastikan untuk dirimu itu semuanya ada di langit. Surat اسمه هذا الذاريات warizqukum fis sama wa ma ta'malun. Jadi seperti itu. Memang kita disuruh bekerja di dunia ini, itu hanya sebab. Sampai teroning, sebab ini mentero lancar, terus tumbuhan bagus, terus rezeki banyak, bojoran banyak, bonus banyak misalkan. Itu sebabnya harus kita kerjakan, yaitu usaha kita di muka bumi. Tapi kuncinya kamu ngadep ke Allah Subhanahu wa taala. Mun sampai ngadep ke Allah Subhanahu wa taala, pegunjuk ridhona pangeran dia. Pegrebek padres ridhona pangeran itu, maka duniamu akan muncul banyak dari bumi kita nanti. Itu kuncinya. Banyak sibuk ke Allah Subhanahu wa taala, maka urusan duniamu akan lancar nanti. فيا من أجلسكم بالله في مجلس المحبين وتعرضتم أن تكونوا محبوبين عند الله، فإن من أحبه الله رزقه وأعطاه، ومن أبغضه الله كرهه وأبغضه وحرمه من عطاه. Para hadirin hadirat setuju, yang mana kita pada malam hari ini punya kesempatan duduk di majelis al-muhibbin nikah, kita harus menyadari bahwasanya siapa orang
setoju kenengan, saya nyebabagi kenengan kasak torang cinta na pangeran di tempat yang di situ bisa menyebabkan ridhonya Allah turun. Kalau Allah sudah menurunkan ridhonya, kamu akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Mon orang yang nikah oleh cinta na pangeran, kalau orang itu sudah mendapatkan cintanya Allah dan Allah cinta kepada dia, segala urusanmu nanti akan dilancarkan. Pebenyak sampai nikah, beli ke pangeran. Allah subhanahu wa ta'ala asma'akum hadal kalam وغيركم من المسلمين لا يعرفون قدر ليالي العشر ولا قدر ليلة الجمعة. احمدوا الله على هذه النعمة وكونوا من المعظمين لذكر ما أو للسماع ما تسمعون وللكلام الذي تسمعونه من كل العلماء ومن كل الدعاء. فالحمد لله الذي أسمعنا هذا الكلام. Dan kita patut bersyukur para hadirin malam mangken gula panjenengan nega bisa toju, bisa ngedingagi keterangan keistimewaan 10 pertama bulan Dzulhijjah, bisa toju ngedingagi ngaji mendengarkan keistimewaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Betapa banyak orang selain kita, betapa banyak orang-orang lain tidak bisa duduk seperti kita malam hari ini. Ngidingagi kemuliaan malam Jumat, malam Dzulhijjah dan lain semacamnya. Betapa banyak nikmat yang kita dengarkan, ilmu yang kita dengarkan, patut kita syukuri atas nikmat semua yang telah Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Musa lama ba'da an najja Allah Subhanahu wa taala ma'a bani Israil min al-bahr, najjahum Allah ila ma wara al-bahr, dhahabu ya'budun al-'ijl. فقال يا رب إن هؤلاء أنعمت عليهم بنعم كبيرة والتسع الآيات التي ظهرت قبل البحر قبل فلق البحر. فقال الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم وذكرهم بأيام الله. Ketika Nabi Musa mari selamat urusannya tepak lolos dari kejarannya Fir'aun sampai lolos dari laut, akhirnya Fir'aun mati. Itu kejadian yang sangat agung, pelajaran yang sangat agung. Betapa orang yang senorok Nabi Musa selamat, betapa orang yang tak norok Nabi Musa celaka. Tapi setelah itu ketika Nabi Musa selamat, kehidupan selanjutnya kan terjadi bahwasanya orang yang tak norok ke Nabi Musa jadi pancet bede. Mestinya mereka takut, orang yang tidak ikut Nabi Musa kan celaka di Laut Merah itu. Orang yang norok Nabi Musa selamat, tapi ki bede orang yang sampai sempat tak norok ke Nabi Musa, malah mereka itu sampai mengerjakan nyembah ke sapeh yang dibuat dari emas. Napor Nabi Musa, ya Allah, ya apa mereka itu ya Allah? Sudah engkau turunkan peringatan, sudah engkau turunkan bala, sudah engkau turunkan bukti bahwasanya orang yang taat seperti ini, orang yang tak taat seperti ini, maki bede bae. Akhirnya apa? Cepat Allah Subhanahu wa taala kembali ke Nabi Musa, dzakirhum bi ayyamillah. Musa, itu tetap tugasmu. Kamu tetap harus mengingatkan mereka. Kembali ke mereka. Keagungan pangeran itu seperti ini, keagungan pangeran seperti ini. Lah kita itu beruntung sekarang. Toju kenengan yang mana kita mendengarkan sisa-sisa pelajaran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, pelajaran ilmu agama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Lah kita itu termasuk orang yang masuk mendengarkan, bukan orang yang mendapatkan peringatan, lah tahu seperti apa istimewa, tapi tak ngidingaki. Lah kita duduk apa? Jadi orang yang istimewa apa? Polan lah ngidingaki, tetap jadi orang yang ngaji. Wa maksud Allah fi hadhihi al-ayah wa dzakirhum bi ayyamillah kan qaum fir'aun atba' fir'aun ya'kuluna al-akl fayanqalib dhafda' shay min ad-dhafadi' fayarmun lakin qaum Musa ya'kuluna al-lahm al-lahm ويشربون قوم فرعون الماء فلما يقرب إلى فيهم إلى الفم ينقلب إلى دم لكن قوم موسى يشربون الماء بارد حلو طيب ما شاء الله ويأتي الجراد والقمل وشيء من الأذى على قوم فرعون لكن قوم موسى مرتاحين متنعمين قال الله يا موسى ذكرهم تلك الأيام ذكرهم. Karena apa? Juga kejadiannya apa? Dulu nih orang yang norokin Fir'aun, orang yang tak norot ke Nabi Musa, orang yang tak norot ke Nabi Musa, saya tetap norokin Fir'aun. Kejadian yang banyak terjadi kepada mereka. Dulu mereka, saya tak norot ke Nabi Musa, saya pengko, membangkang dari Nabi Musa. Mereka itu ketika makan dikasih bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepak ngakane daging, orang-orang saya norok Musa nih daging nih kayak Pak ternyata jadi kodok, kata. Itu dikasih cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang saya umat Nabi Musa ketika mau makan daging, yang dimakan tetap daging. Terus orang yang norok Fir'aun nih tepak nginum ketika mau minum air biasa, air bening, ketika mau diminum ternyata jadi dere, jadi nana, akhirnya tidak bisa diminum. Kalau umatnya Nabi Musa tidak minum tetap jadi air biasa. Lo itu Musa enggak lagi kebele ke orang jua.
Ingatkan kepada mereka, kamu ingat tidak dulu pernah ada kejadian yang terjadi kepada orang yang tak nurut, mereka mendapatkan musibah seperti itu. Coba lihat orang-orang yang nurut tetap dalam keadaan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. فيا حاضرين ويا حاضرات كلما عملتم شيء من مخالفات الله تذكروا أيام النعم عليكم تذكروا أيام الجود عليكم. Maka dari itu para hadirin hadirat, ini pelajaran bagi kita. Coba ngak mun saumpama sampean nika alakoa maksiat, coba ingatkan, coba peringatkan dirimu sendiri. Kamu ingat enggak? Dulu kita ini pernah jadi orang yang taat. Jangan sampai kita itu mengerjakan maksiat. Coba nanti umatnya Nabi Musa itu gara-gara mau bermaksiat dikasih bala akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. تذكروا نعمة البصر لو أخذ الله بصرك في لحظة كيف تعيش. Coba ketika sampai nek alakoa maksiat, engak kabeh tibi. Lambek sampai nek beri sehat. Coba nanti hati-hati gara-gara kamu mau mengerjakan sesuatu senyebab bagi Allah murka, sengak Mas Moro. Yang kita dulu punya mata yang sehat, terus kamu mengerjakan maksiat, hati-hati matamu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, buta. Hati-hati telingamu dijadikan telinga yang bisu. Ingat seperti itu. Sehingga kita itu bisa kembali terus ke Allah Subhanahu wa taala. لو جعل الله أن كل شهر نحاسب على نظراتنا نحاسب بفلوس كيف نعيش؟ نعيش في هم وفي كدر وفي هموم، لكن عينك مجان بلاش، انظر ما تشاء وكيف ما تشاء، لكن احفظها فيما خلقت له. Coba sampean bayangkan juga, saumpama Allah Subhanahu wa taala ini kan nuntut ke sampean. Sampean ini kan ndik merepat soro majur ben bulan. Sampean ini kan ndik merepat soro majur ben bulan. Apa sanggup enggak sampean bayar? Sanggup apa enggak sampean bayar? Loh, kita ini dikasih mata gratis. Dikasih mata enggak pernah bayar, dengan sejuta berjuta-juta keistimewaannya. Dengan berjuta-juta saraf yang memiliki fungsinya masing-masing, kita gratis. Bayang lagi sampean misalnya, situng bayi saraf aja ketok, soro majer sampean ben bulan. Kalau bayar, ibaratnya sampean mulai pulsa ke listrik, berbeda pulsanya baru bisa hidup. Apa kita? Coba bayangkan seperti itu. فيا من صرف عينه في المحرمات والمخالفات والغفلات والعياذ بالله تذكر أن هذه النعمة ليس ملكك، أن العين ليس حقك، هي ملك الله أعطاك إياها، لا تعصيه بها، هي ملكه، كيف تعصيه بها؟ Coba bayangkan ketika kita itu mau mengerjakan maksiat, ngak gele. Ingatlah seperti tadi. Sehingga ketika kita itu mau mengerjakan maksiat, ingat kepada nikmat yang banyak yang Allah beri ini, itu akan menyebabkan sampai jauh nanti dari maksiat. Bayang lagi, sampai lek paringin sehat, mak bengal sampai ngangkui mata nih kak. Aku nyongok maksiat, mau dilihat, digunakan untuk melihat sesuatu, saya nyebab bagi pangeran tak ridho. Ini mata bukan milik kita. Mata ini kan sampai ngebay TV, apa tak? Bisa sampai ngebay mata TV. Ini dari Allah Subhanahu wa taala, murni, kita tidak bisa. Maka dari itu, ketika sampai mau bermukhalafah, mau berpaling dari Allah, mau mengerjakan maksiat, ingat bahwasanya yang kita miliki ini bukan punya kita. Ini murni Allah meminjamkan kepada kita, dan itu harus kita syukuri. جميع أعضائك لسانك وسمعك وعقلك وبطنك وقلبك ودمك ولحمك وشحمك وعظمك، يا من تصرف هذه النعم في مخالفة الله، في غضب الله، في محاربة الله، تذكر أيام الله، تذكر أيام العافية، تذكر أيام النعمة، تذكر أيام اللطف بك. Sampai nikah seluruh badan kita yang Allah telah berikan kepada kita dengan selengkap-lengkapnya kesehatannya, tanang, mata, merepat dan lain semuanya. Coba sampean ingat-ingat saumpama pas pangeran cabut kenikmatan sekunik be. Akhirnya kamu nanti akan nyesel. Maka dari itu ingatlah bahwasanya Allah telah memberi nikmat kita banyak. Lek paringin nikmat banyak sampean nikah jasad nikah. Terus sampean bengal ngelakonan maksiat, engak sampean nika paringin serah, paringin sehat nika dari paserah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita gunakan itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. فإن من السبعة الذي يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. بعض المفسرين مشايخنا حفظهم الله ورعاهم يقولون إمام عادل منهم الذي عدل في أعضائه، صرفت أعضاؤه fi ta'atillah wa mardatillah. Karena pagi para hadirin, pada hari kiamat itu hanya ada 7 orang yang akan mendapatkan penyelamatan khusus, akan mendapatkan diskon khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Orang ini bakal diberi selamat. Ada 7 orang, nanti orang ini akan dikasih diskon oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia itu akan dijadikan orang yang selamat. Siapa? Di antaranya imamun adil, imam saya adil. Ahli tafsir pada nyebut lagi,
Para guru-guru ada yang menyebutkan yang dimaksud imam adil itu siapa di antaranya? Orang sejegeh abeen secara adil tidak digunakan untuk mengerjakan sesuatu sehingga bagi pangeran tak ridho. Tak esambih abeen kan ngelakonin maksiat. Orang kalau selalu membawa dasarnya dari seluruh tubuhnya ini gunaki kangkunya ridho pangeran, itu adalah orang yang adil, yang akan mendapatkan salah satu keistimewaan dari Allah nanti hari kiamat, dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah يوم القيامة ينطق اللسان خلاص يوم نختم على ما تنطق اللسان تنطق الأعضاء يقول لما يقول لجلودهم لما شهدتم علينا اليد تتكلم يا رب أنا في ساعة كذا في يوم كذا عصيت كذا بطشت كذا ظلمت كذا أخذت مال كذا عملت شيء من الفواحش عملت شيء من المنكرات القدم يا رب أنا مشيت فيقول لأعضائه وجلده لما شهدتم علينا يقولون أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. Lancung boleh. Masya Allah. Pada hari kiamat itu tidak usah gelak, takut ngerti beliau ini pas ngamuk gula. Pada hari kiamat itu para hadirin lancung hadirin. Orang nega mun ala maksiat, jangan kamu berpikiran bahwasanya maksiat yang kamu kerjakan itu ketika kamu ditanyakan sampean bisa ngaleng. Oneng ngaleng sampean. Tak ngakoh. Jangan kamu kira ketika kamu ditanya, kamu berbuat maksiat seperti ini terus kamu bisa jawab pakai lisannya. Enggak bisa. Jawab menggui lisannya, enggak tak lakukan, enggak bisa. Pada hari kiamat itu nanti al-yauma nakhtimu ala afwahihim, tak bisa sampean. Oh enggak ya Allah, saya enggak berbuat ini, enggak pernah saya bermaksiat, enggak bisa. Memberikan persaksian lewat mulut tidak bisa. Pada hari itu kalau kamu itu pernah bermaksiat, mulutmu tidak akan mengaku baik, tanganmu sendiri yang akan ngaku. Kamu ditanya, kamu berbuat maksiat? Oh punten ya Allah, kekep. Lesana sampai ini kebekal kekep tapi tanang sing ngocak. Ya Allah, pada jam seperti itu, detik seperti ini, tangan ini ya Allah, saya ini sendiri ya Allah dikerjakan untuk berbuat maksiat oleh dia ya Allah. Kaki ini dilangkahkan oleh dia ke tempat sesuatu yang menyebabkan murkamu ya Allah. Jangan kamu kira kamu bisa selamat nanti ketika kiamat. Semuanya ini akan menjadi saksi nanti. فما زالت أرواحنا فينا ولم تخرج ولم يأتي عزرائيل لاختطافها نتوب إلى الله في ليلة الجمعة نقبل على الله في ليالي العشر نعاهد الله نواثق الوثوق ونتعهد مع الله بالعهود الواثقة لا نصرف أعضاءنا في غفلة لا نصرف أعضاءنا في معصية لا نصرف أعضاءنا في غضب فإن الإنسان إذا عصى الله لعنه الله ولعنة الله تبلغ السابع من الولد. إن شاء الله. Mumpung nyawa kula panjenengan ngeki bedah. Mumpung nyawa kita itu masih ada pada diri kita, ayo tobat ke Allah Subhanahu wa taala. Mumpung malam Dzulhijjah. 10 malam Dzulhijjah, malam istimewa. Mumpung pole mungkin malam Jumat. Selagi ini ada kesempatan, roh masih ada pada diri kita, ayo kembali kepada Allah. Niaten mulai malam mangken. Minta sepura ke Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan di hati kita detik ini, oca agilah iya tene sampean nikah niat tobat ke Allah Subhanahu wa taala. Nyon sepura ke Allah Subhanahu wa taala. Karena naudzubillah mun sampean kula panjenengan niku naudzubillah mun sampai dadi orang yang seelaknat. Kalau sampai menjadi orang yang dapat sedikit saja murkanya Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan membuat dia selamat sampai kapanpun, sampai di akhirat nanti. نكثر من الجلوس مع الله في هذه الليالي المباركة. انتبهوا، خرجوا من هذا المجلس وأنتم معاهدين لازم قبل النوم أو في النهار أو في أي وقت من أوقات الفراغ لي جلسة مع ربي، لي جلسة مع حبيبي، لي جلسة مع مولاي، لي جلسة مع خالقي، لي جلسة مع رازقي، لي جلسة مع الذي خلقني وأعطاني وأنعم علي. لابد أن أجلس معه، لا تقل عن ساعة في اليوم والليلة. Mulai detik ini, ayo kita janji pada diri kita sendiri. Mulai detik mangken nih kah, ucap pagi iya tena sampean. Ucapkan sendiri-sendiri apa yang akan saya sampaikan, yang akan saya terjemahani, tanamkan di hati kita. Mulai detik ini, ayo janji ke abak tibi atau bedah mulai malam mangken. Saya nanti pulang dari sini saya niat, saya akan duduk sebentar ngadep ke pangeran. Engkau tojo sekecil kelaban Allah Subhanahu wa taala atau bedah. Saya mau tobat, saya mau laporan, saya mau minta kepada Allah supaya saya dikasih pertolongan untuk banyak berbuat taat. Engkau minta ke Allah Subhanahu wa taala supaya engkau tambah semangat, ala kau istimewa. Mumpung nek malam istimewa, malam Jumat, malam 10 pertama dari Dzulhijjah. Ini berapa pintu mustajab sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ayo tanamkan, mulai detik ini, niat sudah. Sebelum saya pergi dari majelis ini, sebelum kulenya sebelum saya bubar, saya niat akan mengerjakan seluruh kebaikan tadi. Sehingga dengan itu nanti sampean akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. أولادك Tanam ayatnya sampean, mulai makin. أولادك بناتك عودهم هذه الساعة ساعة الله. اتركوا الجوالات، اتركوا الغفلة، أقبلوا على الله. البيت كله يجلس مع الله في كل يوم ساعة. هنا تأتي البركة، هنا يأتي الخير، تأتي النظرة، تأتي سعة الرزق، يأتي كل شيء، لأنك أنت وأولادك وبناتك وأهل بيتك جلوس مع الله من أعظم النعم عند الله. Anak-anak kita, mumpung 10 hari ini kita tak ada, mumpung 10 pertama Dzulhijjah ini kita tak ada, anak-anak kula panjenengan, ayo pepolong, istri sampean kumpulkan, walaupun sebentar, 1 jam, setengah jam, pepolong bareng, ngadep ke pangeran, mumpung nikah malam istimewa, ngadep kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampean berani mengerjakan seperti itu, ngadep bareng keluarga, anakmu diajak, binene sampean diajak, kompo ya diajak, ngadep ke pangeran bareng, itu kunci. Kalau kamu ingin rezekinya lancar, itu kuncinya. Mumpung nikah malam mustajab, mumpung 10 hari ini malam-malam mustajab, ayo kunci itu kerjakan. Itu yang akan membuatmu nanti hidup bahagia, rezekimu lancar, segala urusanmu akan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti kalau sampai mengerjakan ini. Kerjaki, mulai diki kerjakan. Besok dan seterusnya kerjakan sampai 10 hari malam, 10 malam pertama Dzulhijjah nikah selesai. بعض الأولاد وعمره أقل من 7 سنوات مشغول بالجوال بالألعاب في الجوال. اجعل هذا الولد متعود على جلوسه مع الله، على محبته لله، على قربه من الله. ينشأ وهو صادق أمين ذائق تائب عابد زاهد تقي نقي ولي بعدين. Bahkan ayo biasakan anak kita itu untuk duduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Yajek ngadep dekat Allah Subhanahu wa taala bareng. Kalau sampean membiasakan anak sampean pengadep dekat Allah, sambil ke masjid, sambil ke ngaji, sambil ke sholawatan, sambil ke istighosah, biasakan di rumah sendiri mengerjakan itu. Sambil bojeng sampean ajak anak roh. Kalau sampean membiasakan itu yang akan membuat anak sampean nanti dijadikan orang yang soleh. Berarti orang yang bagus, bahkan bisa gara-gara itu nanti anak sampean jadi wali. Kalau bapak tukang macol, anak jadi beli dikit sampean. Biasakan, jangan sampai kalah dengan main HP-nya terus. Mungkin anak sampean biasa main HP, main game HP. Ambil waktu mereka sedikit saja, biasakan untuk ngadep ke Allah. Mumpung mereka malam istimewa boleh, mumpung 10 hari ini istimewa boleh. Biasa lagi pola dari malam hari ini, sisa-sisa malam Dzulhijjah itu gara-gara itu nanti semuanya akan diterima dan anak kita akan dijadikan orang yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. فنسأل الله لنا ولكم كمال التوفيق إن شاء الله وكمال الإنابة وكمال الخضوع والتذلل إن شاء الله. جزا الله صاحب المجلس والحبايب هنا محب الله خليل، نسأل الله له كمال العون وكمال العافية وكمال التقى وكمال النقى وكمال القرب منه سبحانه وتعالى، أن يزيده في عافيته، يزيده في رزقه ويبارك في أولاده ويبارك في أهله والقائمين على هذا المجلس المبارك. نسأل الله لهم كمال التوفيق وكمال العناية وكمال الرعاية وكمال اللطف في هذه الليلة المباركة. نسأل الله في ليلة الإجابة أن يقبل دعواتنا ولا يخيب رجاءنا، وأن يقبل هذا المجلس إن شاء الله ويتوب على الحاضرين والحاضرات توبة نصوحة، يزكينا بها قلبا وجسما وروحا، يقضي حاجات المحتاجين ويعطي كل ما طلب واحد منا في هذا المجلس. Semua permintaan kita dikabulkan oleh Allah semoga. وأن الله يحقق ما رجوناه إن شاء الله. Semoga apa yang kita harapkan pelancar kebisaran Allah Subhanahu wa taala. ونسأله في ليلة الإجابة أن يقبل دعواتنا إن شاء الله. Semoga malam-malam mustajab ini seluruh doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ولا يخرج أحد من هذا المجلس إلا وقد صفاه كتصفية الماء للثوب. Sedaja saya mulai dari majelis nikah mantir sedaja dosanya seborang sareng Allah Subhanahu wa taala. وأن يغفر جميع الذنوب الصغائر والكبائر في هذه الليلة. Dosa besar dosa kita, salah kecil, salah besar kita semuanya nanti akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa لا taala. يجعل في مجلسنا لا شقي ولا محروم ولا مطرود ولا مقتر عليه في الرزق. Dan kita minta kepada Allah semoga semuanya sobung sehalangan tuana sedejana bekal pelancar sareng Allah Subhanahu wa taala. وأن ينظر إلى قلوبنا في هذه الليلة نظرة الرحمة، نظرة الرأفة، نظرة اللطف إن شاء الله. Hati-hati kita sedejah ate kula panjenengan mantir paringan rahmat sareng Allah Subhanahu wa taala, tanam cinta, tanam ridho dari Allah Subhanahu wa taala. وأن يكحل كل عين حضرت هذا المجلس برؤية النبي محمد في المنام. Dan semoga semuanya ini dikasih kesempatan bisa mimpi melihat Nabi Muhammad.
وأن يسكن كل واحد باسمه وجسمه وروحه في قلب النبي Dan محمد صلى الله semoga عليه Nabi وسلم. Muhammad ditanam di hati kita, di jasad kita, di lisan kita, kita dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. وأن يحفظنا من المعاصي والآثام. Bermantur setujunya jaga dari maksiat dan dosa. اللهم لا ترانا حيث نهيتنا ولا تفقدنا حيث أمرتنا. Ya Allah, jak dadiaki kula panjenengan kita jaman tertak berarti orang yang lakonan maksiat saya bakal benci sama Allah Subhanahu يا wa رب من taala. كان في المجلس له حاجة صعبت عليه قضاؤها في هذه الليلة نسألك لنا ولهم قضاء الحاجات. Ya Allah, orang yang ahli hajat datang ke majelis nikah, lancar lagi kapi ya Allah, lancarkan semuanya ya Allah dengan keberkahan keistimewaan malam hari ini ya Allah. ومن عليه ذنوب قد كدرت عليه في معيشته وكدرت عليه في بيته وكثرت مشاكله نسأل الله في هذه الليلة أن يصفي الذنوب والصحائف تصفية الماء للثياب. Dosa-dosa yang pernah dikerjakan oleh hadirin seperti malam hari ini semoga dosanya semua diampuni sehingga akan menjadi sebab rumahnya istimewa, rezekinya lancar, rumah tangganya akan dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa اللهم taala. اربط هذه القلوب بقلب النبي محمد. Mantur setuju atena sehadir penyampung dekat atena Nabi Muhammad واربط SAW. أرواحنا باللقاء بالنبي Roh محمد. kita dikasih kesempatan bisa bertemu dengan rohnya Nabi Muhammad SAW. يا رب مد أخلاقنا من أخلاق النبي محمد. Bermantur setuju sehadir nikah parengin akhlak sebagaimana akhlak bagusnya Nabi Muhammad SAW. يا رب مقاصدنا ونياتنا اجعلها ممتدة ومستمدة من قلب النبي محمد Bermantur ونياته. setuju niat dan maksud kita disambungkan dengan niatnya Nabi Muhammad SAW. فيا الله طلبناك فلا تخيب رجاءنا ولا ترد دعاءنا يا الله. اقبلنا على ما فينا واصلح قلوبنا وقوالبنا الله. تب علينا وسامحنا آمين يا وانظر الله. إلينا نظرة سريعة تشفي آمين بها يا قلوبنا الله. الوجيعة آمين. وسامحنا فيما جنينا واقبلنا آمين على يا ما الله. فينا واقبل بوجهك الكريم آمين يا علينا الله. فرجك للمسلمين رحمتك يا الله. للمسلمين غياثك للمسلمين آمين. نظرك للمسلمين اللهم آمين. فرج علينا وعلى المسلمين آمين. اللهم عنايتك بنا وبالمسلمين آمين. اللهم صلاحك لنا آمين. وللمسلمين اللهم آمين. مغفرتك لنا وللمسلمين آمين. اللهم سعتك لنا بالرزق وللمسلمين يا رب آمين العالمين يا الله. لا ترينا عزة في وجه كافر ولا ذلة في وجه مؤمن يا رب العالمين دعوناك وأنت أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الإجابة فنحن دعوناك فأجب دعاءنا يا الله آمين يا واستجب الله. طلباتنا ورغباتنا يا الله آمين. أنت مطلع على كل قلب في هذه آمين. الليلة ماذا يريد وماذا يطلب آمين. وماذا يحتاج فاجعل هذه الليلة ليلة قضاء الحوائج آمين يا يا الله الله. وساعة الغرغرة لا تنسينا ذكرك لا يا الله آمين. ولا تنسينا لا إله إلا الله آمين. اجعل آخر ما نتكلم به من خروجنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله اللهم احينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت آمين. وبعثنا عليها يا باعث وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Yang seborah itu yang bisa saya terjemah walaupun sedikit, kurang lebihnya mohon maaf. عفوا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته اجعلنا من خيار أمته اجعلنا من خيار أمته واسترنا بديل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة آمين يا الله. ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسينا آمين يا اللهم الله. لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبا وسترت برداء المغفرة عيوبا اللهم إنه كان معنا في سنة المالية إخوان مناهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعات وفضلها
اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير واختم لنا منك بخير واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا ندمع بعدها أبدا واشرنا تحت لوائه هدى اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نختم هذا الدعاء مولد الدباء في هذا المجلس إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.